vreme je za jedno astralno putovanje i posebno volim taj spoj science fictiona i stripa koji nas vodi u neke druge dimenzije, pre svega svemira, postanka čoveka, psihodelije naravno i velikih umetnika. Jedan od njih je naravno i Kaza, Filip Kazumuj, koji je naravno poznat čitaocima pre svega po svom radu u kultnom časopisu Metal Hurlant, još od 1975. naravno od njegovog početka, čovjek koji se pre strip života bavio advertisingom. Znamo ga kroz obilje pre svega naslovnih stranica, a sada u izdanju Stalkera, izdavačke kuće iz Beograda, doživljavamo Kazu kroz ovaj naslov, dakle, dve velike priče, Arhe i Laila. Ova knjiga je integralno izdanje koje predstavlja Kazina najistaknutija dela iz 80-ih, ali vidjet ćete i kako je on crtao i šta je radio krajem sredinom 70-ih godina u crno-beloj tehnici. Dakle, tu je spoj crno-belog i kolora. Ono što se meni kod Kaze sviđa, to je taj spoj nekog epskog science fiction erotskog pristupa, gde je svaka tabla jedan veliki poster, gde je svaka tabla jedna filozofija. Čak u jednoj epizodi imamo i dosta humora, tako da vidjet ćete zašto je ovo veliki autor. I reći, dakle, o dve zbirke kratkih naučno-fantastičnih priča. Prvobitno su objavljene u legendarnim strip magazinima, a sada, dakle, na jednom mestu, bez obzira na dijapazon stvaralačkih postupaka koji vešto variraju od priče do priče, autor u njima u duhu epohe traga za prapočelom, svrhom i ishodištem, zazivajući Erosa, Hronosa i Tanatosa, kako se kaže u impresiji u vezi sa ovim naslovom. Naravno, odlično upakovan strip koji se i gleda, ne samo što se čita. Kazini crteži su tapiserije, to su crteži koji po meni mogu da idu na zidove, koji su toliko sveži, toliko su puni života, puni misterije, puni svemira i naravno nečega što je tada bilo i aktualno, moram da kažem. Kada se Metal Hurlant pojavio, on jeste imao taj science fiction kao početnu tačku, ali taj neki čudni science fiction koji može da se stavi u neku epsku fantastiku. Mnogi bendovi su uzimali Kazine crteže za svoje omote i uglavnom je to neki heavy metal, stoner rock i on sjajno ide uz ove stranice, tako da vam preporučujem da dok čitate, pošto ja volim da slušam muziku, da čitam stripove, slušate neki dobar stoner i da se prepustite Kazinim putovanjem. Inače, jedan od najstarijih majstora živih danas. Kaza je rođen 1941. godine, tako da doživite ono što je pravio pre više od 50 godina.